I evo ponovo vašeg omiljenog fitness žabca. U današnjem videu govorit ću vam o tome koliko genetika utiče na vaš fizički izgled. Odnosno, da li su zaista vaši mama i tata krivi za to što imate noge kao pipi duga čarapa ili ipak problem u tome što ne trenirate redovno ili dovoljno jako. Svi smo bar jednom u životu upoznali lika koji kao dugo trenira, a ništa od toga se na njemu ne vidi. I onda možete od njega čuti kako ima lošu genetiku i ne može da razvije ovaj ili onaj mišić, ili ne može da razvije nijedan mišić. E sad, da li je zaista moguće da neko nasledi toliko loše gene pa da ceo život mora da bude građen kao stalak za infuziju, ili je ipak glavni problem u onome što te osobe rade dok se nalaze u teretani ili u kuhinji? Obavezno lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal i uključite ono zvonce za koje znam da vas mrzi da ga uključite. A bilo bi baš lepo ako biste podelili ovaj video. Vama to ne znači puno, ali meni znači mnogo jer želim da postanem najpoznatiji žabac na ovoj planeti. Genetika ima ključnu ulogu u oblikovanju fizičkog izgleda svakog pojedinca, određujući mnoge osobine još pre našeg rođenja. Nasleđeni geni utiču na visinu, proporcije tela, strukturu kostiju i predispozicije za razvoj mišićne mase ili masnog tkiva. Dakle, ovaj lik koga smo već spominjali možda jeste u pravu, ali odgledajte ipak video do kraja, jer najzanimljiviji deo tek sledi. Osobe sa genetski širim ramenima ili dužim kostima ruku i nogu često deluju atletski pre nego što počnu da treniraju. To sa jedne strane zvuči kao prednost, ali sa druge strane ljudima koji imaju duže ekstremitete uglavnom je teže izgraditi novu mišićnu masu. Genetika određuje i raspodelu masnoća, pa se kod nekoga masne naslage najpre sakupljaju oko stomaka, dok se kod drugih zadržavaju na butinama ili kukovima. Generalno važi pravilo da se kod pripadnica lepšeg pola višak sala prvo sakuplja u predelu butina i kukova, dok se kod nas alfa mužjaka višak prvo sakuplja u predelu stomaka. Čuli ste za pivski stomak. Genetika također utiče na brzinu metabolizma, što objašnjava zašto neki ljudi lakše održavaju nisku telesnu masu, dok drugi moraju uložiti više truda. Ipak, važno je znati da se metabolizam može u solidnoj meri modifikovati ako promenimo neke od naših svakodnevnih navika. Tu pre svega ostalog mislim na redovnu fizičku aktivnost i pravilnu ishranu. A sada da pređemo na ono glavno, koliko genetika zaista utiče na izgradnju mišića. Genetika igra presudnu ulogu u sposobnosti organizma da gradi mišićnu masu. Nasleđeni faktori određuju oblik i dužinu mišića, što znači da neće svi ljudi imati 8-pack ili biceps peak kao kod Arnolda. Genetika također utječe na broj mišićnih vlakana, što određuje koliko mišić može narasti uz isti nivo treniranja. Osobe sa većim brojem brzih mišićnih vlakana imaju predispoziciju za eksplozivnu snagu i brži rast mišića. Nasuprot tome, veći udeo sporih vlakana da izdržljivost, ali sporije mišićne dobitke. Hormonalni profil je još jedan ključni genetski faktor. Nivo testosterona i hormona rasta direktno utiču na to koliko efikasno organizam reaguje na trening. Oni sa prirodno višim nivoima ovih hormona mnogo lakše povećavaju mišićnu masu. Genetika također utiče na osjetljivost receptora u mišićnim ćelijama, pa isti trening može kod različitih ljudi rezultirati potpuno različitim napretkom. Metabolizam, koji je također pod snažnim uticajem gena, utiče na to kako telo koristi energiju i koliko brzo sagoreva kalorije. Brži metabolizam omogućava definisaniji izgled, dok sporiji zahteva veću disciplinu u ishrani. Potencijal za hipertrofiju zavisi od genetskih razlika u sposobnosti oporavka i brzini sinteze proteina. Neki ljudi se oporave od teškog treninga već sljedećeg dana, dok drugima treba nekoliko dana da bi izbjegli pretreniranost. Ove razlike značajno utiču na to koliko često i intenzivno neko može da trenira. Već smo rekli da genetika određuje širinu ramena, veličinu grudnog koša i dužinu kostiju, što utiče na vizualni izgled mišića i njihove proporcije. Neki od vas su imali sreće pa prirodno izgledaju šire i snažnije zbog koštane strukture, iako možda nemaju veću mišićnu masu od drugih. Dakle, kao što ste mogli da čujete, genetika zaista ima ogroman utjecaj na vaš fizički izgled, ali nemojte još da se razočarate, nije sve tako crno ako niste rođeni pod srećnom zvezdom i dobrim odnosom u širini ramena i kukova. Na vašu sreću, svako može da izgradi solidnu količinu mišića i postane zgodan. Pogledajte mene, ako jedan žabac može ovako da izgleda, zašto ne biste i vi? Samo nastavite da me pratite i naučit ćete i vi pravilno da trenirate i jednog dana i vi ćete postati alfa žabac. Sada sledi deo za sve oni koji nemaju genetiku poput Ronija Colemana. Odgovarajući program treninga i optimalna ishrana mogu značajno poboljšati vaše rezultate u teretani, bez obzira na polazne genetske predispozicije. Osobe sa prosječnom genetikom mogu u stvari postići impresivne rezultate, ali neophodno je da se duži vremenski period posvete ozbiljnom radu na sebi, kvalitetnom treningu, kvalitetno izbalansiranoj ishrani, odnosno adekvatnim unosom proteina, poboljšanjem kvaliteta sna, suplementacijom. Zapamtite ovo, neko sa odličnom genetikom, ali lošim navikama, može napredovati sporije od nekog sa prosječnom genetikom, ali visokim nivoom discipline.
Genetika određuje naš potencijal, ali odluke koje mi svakodnevno donosimo određuju da li ćemo i koliko taj potencijal ostvariti. Profesionalni sportisti često kombinuju izuzetnu genetiku sa napornim radom, što ih izdvaja od ostatka populacije. Međutim, vi ne treba da upoređujete sebe sa profesionalcima sa vrhunskom genetikom, skupim trenerima, preskupim suplementima i tretmanima, već treba da se posvetite radu na sebi i unapređenju sopstvenih mogućnosti. Obavezno lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal i uključite ono zvonce za koje znam da vas mrzi da ga uključite. A bilo bi baš lepo ako biste podelili ovaj video. Vama to ne znači puno, ali meni znači mnogo jer želim da postanem najpoznatiji žabac na ovoj planeti. Zaključak ovog našeg današnjeg videa je da je uticaj genetike na izgradnju mišića neosporan, ali ne i apsolutan. Svako može izgraditi snažno, funkcionalno i zdravo telo uz pravi pristup. Pravi pristup su ovdje ključne reči, pogotovo u današnje vreme kada ste preplavljeni lažnim informacijama i u tom moru informacija potrebno je da prepoznate one korisne. Vi ste prepoznali koristan sadržaj i zato pratite vašeg fitness žabca. Vidimo se u narednom klipu.